barukutongozaho kitabe cye byakoze rw'umugenzi Captain Atanasio Tubananuka ekeserwe the legacy of Captain Atanasio Tubananuka Harford Korebo Hotel mu Rurembo rwa Mbara kandi cyandikirwa mutabane Deo Gracious Kwezi nk'ekijukizo cye asimirwe munonga emirimo yakoriri hangeri omukutandika katabako kabanza nayoreka oku omujijogu yaberi umushubuzi arfama ari mu construction konga aba government simbeza bezero ebintu byone byabayine numurija kore bamuza Mercedes Benz za Tanzania rore biha aba government simbeza bezero wirobo byona bakanyagwa akari mushubuzi ranganwa yo mugigo mutawunomu aine properties nyabushozi bandambarira and a staunch deep supporter nabashobora mu Captain Tubananuka owabirara namba RO igana 83 akazomucishaka bwa nyuma yo kuhiganisa bwo butegeki bwa Obote baruko mutoro kushagika Paulo Semwogerere owabira isimbira habwa president Paulo Kabanga Semwogerere unako akayitsimbira na Milton Obote aha chabeche ihano umuntu kunabasa takutuletera Paulo Semwogerere owa DP omurumbara Ambassador Major General Fred Mugisha obira ryo mugenyi mukuru hakutongoza kitabe cye cishohozibwa ba The New Vision Printing and Publishing Company Limited asimire kweze nabinisha habwo kuzorekera cya Captain Tubananuka nabo bakija bagore bakozire kandi baruka when nabasho nabandi bona batatekuru nabo bene bagasire konka ikikuru munonga itoba kiruho kandi wandikire. That's the best gift we can give them. It's the only gift. But also the peace that we enjoy. It's evidence enough that they did the best. So chichelele kusasa ukwana rombishanomu wareba probably 70% abariyo muchanomu tubaje. Ukaba kataho muganda kwabo. At least Mwantanazio akabareke nyuma harwa bafire bucweke abari y'imyaka 20 abirengahi nibanye na ideas ebikwenda kwandika nyeto muntu kumanyorshungu ahandika ngwani mugambera ikibazo kaze akatwara we kaze is tireless na mbweni imwe abakwenzereka political kada kakazei akabakorera muri Brigadier General Paulo Muhanguzi omudumizi w'inkambi ya division ya kabiri ya Makenke ahigire kwezi nyakwandika kitabe eki okongera kutongoza oburara bw'abana b'abaserukare abacungwira ihanga seniority yamahe nortaro which akanditandika ogwa kare senior akanyebembeire ninga katwebembeire noreba n'emyaka yafereireho ati nko mwaka gwa 92 wakar captain nyobugo kandi lieutenant 92 tukureba ngo akari senior bonko kureba ngo hatemita umugambaho nahabu umwana wiyatsikiri Gasha kwa Fred Turiyakira Kabango.